Good day, my Respect Power podcast viewers and surrounding areas. Sanibonani, Dumelang, Absheni, Dimatekwana. And today, namhlanje ngizizwa ngibaluleke kakhulu. Ngizizwa ngibaluleke kakhulu kumuntu engizobe ngim-interview namhlanje. Ngifisa ukuthi mhlombe abantu noma mhlombe ngihlala esitulweni noma ngihlale phansi the way nginervous ngakhona ukuthi ngiphethe angiboni ukuthi kuzoba indlela eright ukuthi mina ngim-introduce, angiboni kuzoba indlela eright, angifuni ukwenza amaphutha kodwa inkosi yami inkosi Nhlanganiso Zulu sizothi second ukuthi nje as introducer and then so sonke we get a picture ukuthi inkosi Nhlanganiso ubani. Ngiyathola ngomkhisi nabalali bonke abakhona abalaleli uhlelo lwakho. Okuqala nje khawazela mhlawumbe ngilungisele ukuthi angiyona inkosi. Ngiyindodana yenkosi. Isilo ubaba ngizalayo isilo ubhejana ephuma esiqhubeni mina nginhlanganiso kaZwelithini esigodlweni kwadla amahlahla kwindlovukazi yesibili yeNgonyama isilo uZwelithini ka yesibili so umfana omdala ke lapha ya esigodlweni kwadla ngiyabonga for ama-corrections. Ngizizwa njengangisho ukuthi ngizizwa ngibusekile ukuthi ukwazile ukuthi ukwazi ukusivakashela la ema-Respect Power podcast. Sibonge i-home studio for designing because when I had a special request I was like ngisacela ni-design according to my guests the way lokunjana izothini isimo sakhe singakhona so bayisibonge kubona and they did a great job angifuna ukuphosisa kodwa into ebalekile sikwi ilokunjana i-love month Valentine's month manje the topic is how do men show self-love? How do men how do they appreciate self-love? Men in general. Umntwana lana une organization called Isibaya Samadoda. Isibaya Samadoda, I think they have a much better perspective in terms of how to go about, even as a young man, ukwazi ukuzithanda, uzinakekela before ukwazi ukuthanda umuntu. Mhlawumbe mongasibekela nje kancane ukuthi Isibaya Samadoda siyini. Ngomkhize nabalaleli kuzwe lonke likhona nasemhlabeni. Ngoba ngisho ukuthi ngubani wabani and ngisebenza umnyango wezempilo la kwaZulu-Natal ngibe ngiyinxusa le-TB sifo sofuba ukazwe lonke and then ngiphinde ngibe isibuko nobuso beprogram lena Isibaya Samadoda engayiqala ne-Department of Health sasidala izinto eziningi ke leyo nto leyo kodwa nje the main thing ubhejana isilo sathi lesilo sathi kwathi ngo-2009 saqala uhlelo nohulumeni ukuthi abantu besilisa ukuze benciphise ngoba kwakuyindlela yenhlanzeko nokuyithanda leyo ukuthi abantu besilisa iqala lapho nje lento leyo ukuthi abantu besilisa ngeke ukuthi iNgonyama izama ukuthi yaqala umkhosi womhlanga 1984 ngodade wethu ukuthi lezi ingane zomkhosi womhlanga ezikhulisayo ikhulisela bani hayi ukuthi sithi silo lezi ingane
ayiganele abantu ababulala lezi ingane zabantu ayiganwe ngabanye abantu but ukuthi wawuzama ukumesha ukuthi uma sizama ukuthi silwe nendaba yezifo zocansi including HIV uma sifuna ukwehlisa lo zinga lelo senza njani ukuthi abantu besilisa bebambe iqhaza nabo kule nto leyo so ingonyama kuyaqala umkhankaso ukuthi abantu besilisa abawuswa ne-Department of Health la kwi-province na isilo sabiza amakhosi-ke sahlala phansi amakhosi sawathi makhosi ashintshe isiko njengamanje ngoba kubona umkhuba lokusoka kwakuyisiko akushintshe isiko njengamanje ukuthi silo kanjani ukuthi kungafuni umuntu wesilisa osesisokoda abantu besilisa abasoka then kuyaqala lapho lento ngithi ngiyiqale lapho ukuthi iyaqala ubani ukuze ngize ngingene nami-ke ukuthi ngoba ngiseminyangeni wezempilo nje kwase kufuneka umuntu ozoyichampiona inkulungweni ngonyaka so ngase ngiqala lapho kwemina ukuthi ngoba ngikhona kwi-department asiphushe lo mkhankaso siye emakhosini siye enduneni siye emphakathini siye sizweni sonke kuyonke indaba emahostel emizini yonke indawo ukuthi senza kanjani njengamanje nje sisemkhankasweni yonke indawo isemafemini njengoba abantu abasupportile futhi kakhulu Isibaya Samadoda ngibonga iprovince yaKwaZulu Natal yeSantaco imanagement yeSantaco kuyiyona yasupporta amanye ama-programs lawo abayithatha abayi-embrace njengoba phela imboni yosomateki imboni ezokuthutha ifaka kakhulukazi abantu abaningi besilisa so-ke siyayiqala lapho lelo Isibaya Samadoda-ke kwase kuba ukuthi-ke sibathola kanjani abantu besilisa ukuze bekwazi ukuthi bezoqhubeka nohlelo lwengonyama yayicele bona semakhosini abantu besilisa abayiqoqe beyiphathe kahle sayiqala lapho indaba yeSibaya Samadoda Isibaya Samadoda nje i-platform yabantu besilisa ukuthi bekhulume ngezinto zabo zezempilo then kube sekuqhubekela ekuyinakekeleni ziningi indlela mamkhize zokuyinakekela ukuthi nje wena hygiene yakho ingakanani iqala lapho ukuthi wena uqhina kangakanani so iqala lapho zithande wena ukuze uthande omunye umuntu siyabona-ke kabazela ukuthi ngoba siney'nkinga ezifana nje kuleli lizwe lapho esibona khona abantu besilisa behlukunyezwa nabo namadoda ngoba phela kunomehluko kunabantu besilisa kunamadoda yabo so thina yikho sathi Isibaya Samadoda ngoba sithi nabantu besilisa they must become umuntu wesilisa ubulili but into eyindoda yenza into enobudoda phakathi into engezi noma yikanjani into ehlala ihlonipha yesaba akuthi abantu abanzima but indoda ayenzi noma kanjani iba nezizathu ezithize zokwenza izinto ngendlela efanelekile eqoqekile engenabo ubunungu engenabo ukubabaza ukuthi hawu lo muntu usenza indoda-ke yinto enjalo so-ke sizama ukuqoqa abantu besilisa ukuze bebe ngamadoda ukuze bekwazi ukuthi bekumele ubudoda ngabo so nawo yizo zonke lezi zinto lezo Isibaya Samadoda-ke engaqala lo-program yokuthi asiyibambe lapho it's about 360 degrees ukuthi umuntu akayinakekele yena ayithande yena ngokwezempilo ayinakekele angenzi noma kanjani angaxhaphaza umzimba wakhe angasukuma seqhaphaza umzimba wakhe futhi bese uqhaphaza nabanye abantu so-ke yileyo nto nje kufuneka sivume ukuthi asizukuvuma ukuthi kwenziwe izinto esingeke zivume nasenziwe kuthina most definitely that was a real mouthful kuthiwa zithande, love yourself, zigade, protect yourself, protect yourself as well. So zihloniphe and respect yourself. So it's quite important. Kubalulekile ukuthi as we raise young men, as we raise another generation, ukuthi kube khona ama foundations like this asebenzana kakhulu nohulumeni khona i-voice izozwakala because sometimes we feel ukuthi i-voice ingazwakali kahle ukuthi ihambe kube khona ne-miscommunication in between. Sibonge nohulumeni ukuthi wayisukumela wayibeka phezulu this program kodwa ke manje ke iyona this program niya kubantu besilisa noma abantu besilisa beza kunini
Mamkhize into esayicabangayo umuntu wesilisa umkhulu Mamkhize. And ngoba ngi-understand leyo nto leyo njengendodana yenkonyama. Abantu besilisa ngabona ukubalekile ukuthi let me go where they are. Ngoba kunzima ukuthi umuntu wesilisa umsuse kuleyo nto leyo. That is why ngikwazi ukuthi ngiye emasontweni laba khona. Ngikwazi ukuthi ngihambe ngiye emahostela laba bakhona. That is why ukuthi ngikwazi ukuthi mabehlangene emkhandlwini yamakhosi ngiye abakhona ngoba angifuni ukususa umuntu kwi-territory yakhe. Ngoba lapho mosumsusa umuntu uyayesabe ukukhulwa noma yini. So now that is why ngithi kubalekile ngizehlise kubo ngishone kubo futhi bafike bengemuweni ngendlela efanele nanokuhlonipha naye because umuntu wesilisa ufuna ukuhlonishwa ukuze aresponde kulento eyifunayo. Awukwazi ukuthi uvele esuke umuntu umbize noma kanjani ukuthi ucele kuye ngoba lento Mamkhize kufuneka siyicele asingabaphoqa amadoda ngenkani ngoba siwaphoqa ngenkani azokwephuka. So that's why kufanele siwancenge amanye amadoda inhliziyo zabo zibuhlungu zikhala igazi. So musukuthi ke lo muntu onjalo ethi wephulwa ngabanye abantu ngoba Mamkhize kufanele sihlale sicacise abantu bengacabanga ukuthi lento yokuhlukunyezwa kwabantu besifazane kuyikhona kuphela. Kunabantu besilisa abahlukunyezwa abanye abantu besilisa. Yabona uthola ukuthi indoda nje indala ithunywa abafana bendawo nje uma kufuna ukuthola ugwayi noma ukuthenga lubhiya uthola thuthuma nawe umuntu omdala. So where is that respect? Where is that level of respect? Ngoba abantu badalwe ngeyigaba ezehlukene. Kunendawo nami ngakwazi ukungena kuyona ngoba ngimncane angikwazi ukudla nabantu abadala. Kunalapho isigaba khona ngoba ngiganiwe nje angikwazi ukudla nabafana abangaganiwe. So hayi ukuthi discrimination yonto leyo lento eyibekwe level ukuthi umuntu must belong somewhere. That's why lento yokubuthwa ke isilo esafika nayo ukuthi abantu ababuthwe according to the age ukuthi kuze kube ne-belonging. That's why namhlanje Mamkhize uthola ukuthi kunabantu abadala abathanda nengane encane because abayazi i-belonging yabo ukuthi ikuphi. So now thina mina ngemfezaze leyo nto ukuthi bakwethu ensiye sezinto engisho ukuthi abantu vele besuke benguhle umuntu wesilisa ngoni but masubhekise kahle umuntu uyasebenza unazo zonke izinto waye umuntu angondli na izo zonke ama-responsibilities ke labo endoda hhayi abantu bomuntu wesilisa. So now zonke izinto kufanele siyikhulume engiyikhuluma mina nami ukuthi bantu besilisa thathani i-responsibility yenu yondla ingane yakho zothiwa kunzima kangakanani zothiwa ucabele nonina wayo awuseke eduze kwayo yondla ingane yakho ngoba leyo liyisibusiso kaNkulunkulu ukuthi umuntu ngeke sedlule ziyilwane ngophilo ngoba inyoni iyakwazi ukuthi abe ufuna ukudla ifunele iphuphu lawo zempilo. So na thina singabanjani abantu besilisa esingakwazi ukuthi sondle ingane zethu enye priority leyo abantu besilisa engithanda ngibatshele ukuthi good people musana ukukhuliswa amantombazane bese ngayithatha i-responsibility yokuzondla ingane zabo. Yabona ngoba umsebenzi. So ziningi izinto esiyishoyo Mamkhize esicela kubona abantu besilisa ukuthi but abantu besilisa abathathe amadoda abathathe indawo yabo ngoba abantu abangafundisekile kunzima ukuthi befundise abanye abantu. Kunzima ukuthi umuntu wesilisa ethi engaza akuthole ukunakekelwa naye bese zonakela abanye abantu. Ngiyayibona abantu besifazane isiwesike leyo bantu besifazane ngoba thina sasifundiswa nje sezingane Mamkhize ukuthi umuntu wesifazane akathini noma umeshela ungamlokothi umuntu wesifazane ukuthi uma ameshela masabu kusakhula babe ubukela abantu akuthatha kuthele ngamanzi emfuleni wawungayishaya intombazane. But namhlanje uyabuza ukuthi isiphi esizathu esingaka leli zondo engaka yabantu besilisa ukuthi bezona abantu besifazane ngalolu hlobo ukuthi umuntu ungazishaya umshise uze umqobe umbeke endaweni ethize. Yabona yizo zonke lezo lezo ukuthi akuyona i-responsibility yami leyo but njengendodana yenkonyama la kuleliso ngithi bakwethu abantu besilisa akabe yithande bona beyinakisise bona beyinakele bona before benakele abantu besifazane nabanye abantu akungebona ngoba nje akuyona nje etheni ngoba
akubona besifazane abalingana nawo abahlukumezayo Yeah. kuney'ngane ey'ncane Yeah. kunogogo la uthola ukuthi kuthiwa kunamuntu wesilisa othi uhlukumeza noma ulala nesalukazi esidala nani nengane encane ubuza umbuzo ukuthi sekushonile. Hey, like isizwe sifile ngempela if you bheke izinto ezenzekile nezenzekayo on a daily basis. We're talking about ukhuluma kakhulu about responsibility. Irresponsibility in terms of saying in terms of kukhona omhlombe, let's try to define isithembu or polygamy in an African language. Uguti, when is it time, or in what situation is it right to take isithembu? Mamkhisi noma ngayenze ngiphawule kakhulu ngalokho ngoba ngizalwa esithenjini. Yeah. Angike esithenjini. Yeah. Ngizalwa khona nginama reservations ami nami and angithandi bese ngikhuluma ngezinye izinto zabanye abantu ngoba ngiyacabanga ukuthi into ezifana lezo Mamkhisi abanikazi bazo abakwazi ukuzenza ngendlela efanelekile. But into engeke ngibatshele yona abantu ngeke ngithi ukuthanda komuntu ukuthi athathe isithembu noma afake isithenjini. But ngiyacabanga ukuthi kubalekile ukuthi uma abantu bezofakana kulawo ma situation afana lawo ngiyacabanga ukuthi kube kuhle ukuthi bekhulume phela bezwana ngendlela efanelekile ngoba kwakhona kuqala kwakuvele kuyona indlela ukuthi kuyimpoqo nani futhi abantu behlale bazi phela ukuthi ngizokuthi ngiyikhulume nje ngomkhize lento ukuthi abantu balalele ukuthi bazoyithatha ngayiphi indlela. Akusona isithembu ngendlela engicabanga ngayo mina akulona isiko umkhuba wakho nje nawufuna ukuzenzela mawufuna ngoba into eyisiko Mamkhisi yinto ethi abantu maniyenza umuntu angathi hawu lona ukwenze kanjani lento. Uma umuntu ezothula kufanele ukuthi nje umuntu uyangcwatsha umuntu so mangathiwa ke abantu sebengcwatshwa belengiswe ezihlahlweni kodwa hawu lo mkhuba once abantu bathi hawu umkhuba ke lo. But ke lento esithemba abantu ukuthanda kwakhe umuntu ngoba akuyonto enziwa wonke umuntu. Isiko into enziwa wonke umuntu ngaphandle kokuquestion. Yeah. Uyabona so uma ngathiwa ke isithembu ke into eyisiko so kufanele abe wonke umuntu uganwe isithembu. So ke ukuthanda komuntu okufaka okwenza leyo nto leyo so iyona isizathu sami leso. So angifuni nami bese ngingena kuleyo nto leyo ngoba abantu bazenzela ithembu zabo ezinye zinhle ezinye bayiphatha ngendlela yakhona. Yes, no phela kubalekile ukuthi sizwe imbono ngayo yonke indlela because njengasikhula nje as we take things as we try to understand, to figure them out, and then automatically we say it's a culture because into ngazuthi sayigcwele. So Isibaya Samadoda, is it a tribe-based organization? Uyazi ngiyakuthola Mamkhisi uyazi ukuthi njengamanje ibhizinesi Isibaya Samadoda eMpumalanga province kwezinye izizwe engezona lapho Isibaya Samadoda esazalwa khona. Mina Isibaya Samadoda ngazivulele ukuthi wonke umuntu wesilisa ngoba abantu besilisa bayafana kuzo zonke izizwe. Indlela yokwenza kwabo abantu besilisa uma kuthiwa namhlanje bahlukumeza bashalo bayalo kunabantu abaviolent kabukabi. Uyabona ezinye zezinto lezo cha amadoda musanoba neenga. Uyabona so Isibaya Samadoda ke ngiyakade kade ngisegoli siyolonza Isibaya Samadoda ehostela eFosloras ngisazohamba ngiyena sethoza nampela zonke indawo ukuthi wonke umuntu must belong to Isibaya Samadoda ngoba sifuna ibehavior yamadoda ukuyiqoqa nokuyiphatha kahle kwamadoda
it must be kufuneka kube standard wonke umuntu ungabe umSuthu umXhosa umZulu umSwazi uyiNdebele uyiPedi umTswana zonke lezo zizwe lezo ngiyayicela ukuthi at least nazo ezinye izizwe ezingewona ama-Africans kodwa ke ngisaqala kulezi ezingama-Africans ukuze abantu ngizoyi-invade into zabantu but ke angene emasikweni abantu but imikhuba yamadoda i-behavior yamadoda iyefana so ke nazo izinto lezi engihlale ngizisho cha asibambisane nezinye izizwe bawethu abafuna ujoyina isibaya samadoda ngiyangena kubona ngoba ngihambile ngayegoli ngafika eMpumalanga ngafika ngasethule emakhosini bayibona lento ngoba bonke abantu bakhala ngento eyodwa namakhosi akwezindawo namakhosi abantu amadoda adlebelekile abantu besilisa abadlebelekile izingane zikhula ine-enga embi kabi abantu abazondla izingane zabo zonke lezo zinto lezi zidala ingcindezi kubo nengcindezi kuhulumeni ngoba ukuzala kakhulu abantu besilisa kuthatha imali kahulumeni yabona ezinye izinto kufanele bezondla zisapothe ezinye izinto but kondliwa iy'ngane ey'noyise uyabona so na izo zonke lezo zinto lezi engisho uba ukuthi ngiyacela nje ngicela nizwe onendlebe ngicela ezwe ibalulekile le nkulumo lena because mengabe ukuthi affect umuntu oyedwa affect society yonke manje what is the future plans for Isibaya samadoda besides obviously getting other lokhunjana in other nations yini bigger picture or bigger plan for Isibaya samadoda or a long-term plan ukuthi amadoda afanele siwaqoqele ngoba injongo enkulu ukuthi amadoda afuneka ayinakekele there's a bigger plan uma amadoda engatsheliwe indoda engagadiwe bamkhize ingozi indoda engelusiwe ingozi ifana nenkomo engenamelusi so that is why ukuthi njengamanje ukuthi ngiyalihamba ngelifafaza elivangeli abantu ey'nduneni ngoba ngisho ukuthi ey'ndaweni eziningi ngiyabe ngilifafaza elivangeli bakwethu ake sisenzeni iy'baza amadoda-ke ukuthi amadoda ehlangane wodwa akwazi ukukhuluma ngama-issues awo ngendlela efanelekile ezempilo nanokuyiqoqa bakwethu kunamadoda la esikhuluma ngawo nomkhize thola umuntu uney'ngane mhlawumbe about 10 wey'ngane from abantu besifazane abaningi abahlukene ku-healthy lokho because uma wenza njalo kunciphisa nemali yakho oyitholayo uyabona and ayikho into engihlale ngibatshela wona abantu besilisa ukuthi ayikho into ebuhlungu njengokondla ingane ongahlali nayo uyabona so i-bigger plan ukuthi abantu besilisa abalwe ne-HIV bethatha i-responsibility belwe no-diabetic babo belwe no-BP wabo belwe nezifo zabo eziqondene nabo emaklinikhi eswama ngivuye emaklinikhi ngicela amaklinikhi awanaka abantu besilisa ekugcineni abantu besilisa they need to control even i-behavior yabo one of the behaviors ezikhona kuleli lisu indaba yotshwala so one of the main things ezenza ukuthi abantu besilisa uthola ukuthi umuntu uselaye nomuntu akazi ukuthi ulala kanjani nabo bekunotshwala phakathi bekuney'dakamizwa phakathi and abantu funeka behlale bazi ukuthi I believe ukuthi abantu abenza utshwala emhlabeni they knew how to destroy people uyabona so ezinye zezinto lezo mamkhize ofuneka sikhulume ngazo that's why futhi ngakwazi ukuthi ngiyacela ukuthi abantu abenza utshwala akuthi utshwala sibazi siyabazi utshwala yabona but abantu funeka bebe limit yokuzenza lezo zinto lezo for me that's why ukuthi nabo abantu abenza utshwala bane-responsibility enkulu ukuthi ake sihlangene nabo bezosapota isibaya samadoda bezoyikhuluma le ndaba yoku-abuse utshwala because uma u-abuse utshwala ugcina usu-abuse nabantu abaseduze wakho u-abuse nawo umzimba wakho so zonke izinto lezo engishoyo kusanyiswane bakwethu abaneqhinga abeze kwisibaya samadoda bezocontribute ayonto yami le mina ubhejane wanginika yona ukuthi angiyichampion kodwa ngifuna ukuyivulela kuzo zonke izizwe ukuthi bakwethu hlangana mhlathi wazanayo kuyonakala asikwazi ukuhlala nabantu besifazane abangezukuthanda abangezukondliwa ney'ngane engezukuthandwa ngoba uma ungayakhi imndeni udestroy isizwe
Definitely. Manje utholakala laphi? Mega ukuthi ufuna ukujoina, is there a fee? Is there yini utholakala senza kanjani? Mamkhiza ukujoina ndawo. Yeah. Ngihlala eMaritzburg nje. Yeah. Abantu banika inamba yami kwa Department of Health. Yes. Ukuthi abantu ngiyayihambele imikhankaso ngidalela mina imikhankaso. Yeah. Mangifuna nje ukuya emzimkhulu ngoba next week nje. Yes. Ngiya esizweni sakwaNcamalala. Yeah. Ngiyokhuluma nabantu bakwaNcamalala enkandla. Ukuthi madoda nasi Isibaya Samadoda akusoko one of the things ukuthi akusoko uvikelwe izingane uvikelwe nani from HIV from prostate cancer nani yonke lento leyo so ngihambela amakhozo izolo nje kade ngisenkosini yakwasithole eqhudeni nakhona izinto ukuthi ngoba yini but ukuthi amadoda afuna ukunakwa ukuze ayinake wona niyezwa-ke lana niyathandwa Isibaya Samadoda niyathandwa ngoba nizonakekelwa ngale ndlela le kufanele ukuthi nikhuliswe ngayo njengendoda hayi njengomuntu wesilisa uyidefinile inkosi yami lokunjana leyo term leyo. So Maritzburg and surroundings, thank you so much for watching. From us, Maritzburg Power Podcast, Valentine's. Valentine's esithanda ukunikeza yona ukuthi hayi bantu uphuze itiye. Kwande. Izinto ezifana lezi ngakubethi ubaba umsekhona kwakuyizinto ezifanelekile ngoba ngimukela lezi zinto lezi not ngoba ngiyimina but for being unfortunate ukuthi uyena wangizala wanginika responsibility efana lelo and I'll continue with his bad foot ukuthi abantu besilisa nabantu besifazane bephephe kulezi noma bethu babonakele kanjani so yonke into I'm doing yonke into on behalf of baba wami and lapha khona futhi ngiyacabanga nawe ungibusisa ngoba umsebenzi wakhe lo so ngiyathokoza bamfisa nabalanga abezi ngiyathokoza. Thank you so much for watching. We'll catch you next time.